is an SABC News presentation. Goeienaand, dis 7 uur op 'n Sondag aand en beteken dit is tyd vir Fokus. Ek is Lenet Francis, welkom. 'n Bekende aktivis vir gestremdes in Kaapstad, Kelly Mycroft, het verlede week die eerste vroulike kwadripleeg geword wat Afrika se hoogste bergspits bereik het. Ons het eksklusiewe beeldmateriaal van die span se besonderse prestasie. En glo my, dit is 'n spesiale span ondersteuners wat Kelly bygestaan het om haar droom te bewaar het. En ons eie Dani Juffers het die moeilike stap tog meegemaak. Bly gerus daarvoor ingeskakel. Maar ons eerste storie vanaand. Teen 14 Augustus vanjaar was daar reeds 7 treinongelukke in Suid-Afrika. Die getal is hoër as die 6 ongelukke wat in die 12 maande van 2014 plaasgevind het, maar steeds minder as die 11 van 2013. Die syfers het aan die lig gekom in 'n antwoord op 'n geskrewe vraag aan die minister van Openbare Werke in die parlement. Sedertdien het die Shosholoza Mail naby Kimberley in die Noord-Kaap ontspoor en meer as 100 mense is beseer. Fokusregisseur Keith Suister en kameraman Gerrit Botes het gaan ondersoek instel. Spoorvervoer het oor die jare 'n kardinale rol in die Suid-Afrikaanse vervoernetwerke gespeel. Spoornetwerke het bykans elke klein dorp in die land met die groot stede verbind. Die koms van meer gesofistikeerde diesel- en elektriese lokomotiewe het die spoed en gerief van spoorvervoer verbeter. Maar die spoornetwerke, lokomotiewe en waans het oor die jare afgeleef geraak. Dit was dus noodsaaklik dat drastiese stappe gedoen word om spoorvervoer in die land te verbeter. 'n Ander groot kommer wat die opgradering van spoorvervoer in die jongste tyd genoop het, was die toenemende getal ongelukke op die land se spoorlyne. Die jongste ongeluk het verlede maand op die spoorlyn tussen Kimberley en Modderrivier plaasgevind. 'n Shosholoza Mail langafstandtrein wat tussen Johannesburg en Kaapstad gereis het kort nadat dit uit Kimberley vertrek het, ontspoor. Altesaame 108 passasiers onder wie Britse toeriste is beseer, maar gelukkig is niemand dood nie. Daar was vroeër vanjaar egter talle ander ongelukke. Die groot kommer nou is dat al meer en meer soortgelyke ongelukke soos die op Suid-Afrikaanse spoorlyne gaan plaasvind. Die spoorveiligheidsreguleerder of SVR het sy kommer uitgespreek oor die toenemende spoorongelukke. As a regulator, there is some of the immediate causes of that particular incident we have shared in terms of the preliminary report, and one of them was that the locomotive was speeding in a 30-kilometer area of where there was a speed restriction of 30 kilometers an hour, and it was going at about 81 kilometers an hour. Also, one of the things we did find was the issue of communication between PRASA as an agency and Transnet as another agency, that the communication did not go according to plan. In other words, in terms of the rules. In our view, the cause of some of these accidents is that we have an old infrastructure, both rolling stock and infrastructure, that is operating under tremendous conditions in terms of pressure from the increased number of commuters that want to use the service, and therefore with the less and less possibility of being able to maintain the infrastructure itself. What I mean by that is that the mean time between failures has actually reduced. In other words, there's a lot more frequency of breakdowns in terms of this equipment, and a lot less people to be available to maintain them. Die Passasierspoorvervoeragentskap of PRASA is net soos die SVR bekommerd oor die toenemende ongelukke. The incidents, are a serious concern on our side. As the operator, we are concerned about all incidents that are happening, within our corridors, including the recent one that happened here, in Modderrivier. As the operator, we've taken, serious steps to investigate, similar incident, including this one, so that we go to the root cause of the matter, so that we are able to address it in a proper, manner.
PRASA het dus pogings aangewend om spoorvervoer in die land te verbeter. Die agentskap het verlede jaar 20 nuwe diesel-elektriese lokomotiewe teen 'n koste van ongeveer R600 miljoen van Spanje aangekoop. Die lokomotiewe sou spesifiek aangewend word om langafstandspoorvervoer vinniger, veiliger en meer koste-effektief te maak. Die Afro 4000 reeks diesellokomotiewe is verlede jaar met 'n groot ophef bekend gestel. Maar die masjien het die staanspoor wenkbroue laat lig. Onder andere was daar mediaberigte dat die lokomotiewe te hoog sou wees om op sommige van die hoofspoorroetes te loop. Die lokomotiewe is dus ook net geskik om op ongeelektrifiseerde spoorlyne te loop. We cannot go out there and procure, locomotives that are not suitable for our corridors. We've placed the After 4000, for example, next to a 7E that we use all the time, that is used by Transnet as well. The height is the same. Therefore, don't listen to mischievous individuals, mischievous journalists who are just writing rubbish, really. This is a state-of-the-art locomotive, right, that we bought. It's a Mercedes-Benz. PRASA was ook in die sop die daar bevind is dat die Afro 4000 lokomotief wat die ontspoorde Socioloza Mail passasierstrein gesleep het, slegs 'n toetssertifikaat en nie 'n klaringssertifikaat gehad het nie. In terms of the Afro 4000 itself, we did mention that because South Africa has a 1067 gauge, narrow gauge, compared to some of the European and some of the world countries, it is important that you do dynamic testing. And dynamic testing can only happen during movement. It's not a static test. And therefore, you need to have the train running to be able to do that. And we did give no objection to say it can operate under operating conditions. In other words, under conditions that it would normally operate. So what we then assessing at the moment is to be able to say that it can actually run under which lines in South Africa, and it must also be understood that the only things of concern that we had as a regulator when we issued the no objection was the issue of the overhead wires in terms of saying, can it operate under the 3,000 volt or the 25,000 volt? Which lines? Because South Africa has got different lines in South Africa, mainly where it's got overhead wires. Which one of those, does it meet the minimum requirements in relation to those particular sections of line so that we're able to deal with that? So that process is still underway. We are not complete, and I'm sure when we are complete, we'll be able to share with the public and South Africa as a whole what our findings are and what conditions can these trains, if any, can they operate under. Dit het ook tydens die ondersoek na die Kimberley-ontsporing na bewering aan die lig gekom dat die Afro 4000 lokomotiewe se aanboordrekenaars bloot in Spaans geprogrammeer is. Those who are saying it speaks in Spanish are also telling lies. There is nothing like the language issue. When we commissioned the machine for the first time in December for 2 weeks with the Office of the Regulator, journalists were invited in the cabin. They sat in front of the screen. Everything was in English. Therefore, you cannot come and tell us now that these locomotives speak Spanish. It's untrue. Intussen sleep verouderde lokomotiewe steeds langafstandtreine wat steeds vertraag word, laat opdaag of glad nie by jou bestemmings instoom nie. Die probleme met Suid-Afrika se spoornetwerk is nog lank nie opgelos nie. En ons sal die situasie dophou. Net hierna neem ons jou na die hange van berg Kilimanjaro. Skep 'n bietjie asem. Ons is nou terug. Welkom terug by Fokus. 'n Bekende aktivis vir gestremdes in Kaapstad, Kaylee Mycroft, het verlede week die eerste vroulike kwadripleeg geword wat Afrika se hoogste bergspits bereik het. Sy is ondersteun deur 'n span helpers wat haar spesiaal aangepaste rolstoel tot op berg Kilimanjaro se Uhuru-kruin in Tanzanië, byna 6000 meter bo seevlak gestoot, gedra en getrek het.
Fokusregisseur Dani Jeffers het die moeilike staptog meegemaak en berig dat dit fisieke en emosionele uitputting, hoogtesiekte en trane gekos het om Kylie se kiliedroom te bewaarheid. Hier is die eerste deel van sy eksklusiewe verslag. Kylie se aanslag op Afrika se hoogste berg het egter reeds 'n paar dae vroeër begin. Na maande se spesiale voorbereiding was sy en haar span van 7 stappers uiteindelik op pad na die Kilimanjaro Nasionale Park in die noorde van Tanzanië, vanwaar 'n lang en moeilike staptog na berg Kilimanjaro se Uhuru-kruin sou begin. Enige iets bo 5000 meter is vir ons nie gemaklik is nie. En dit permanente gletsers en so aan bo-op wat nou so 'n bietjie kleiner en kleiner word elke jaar, maar dit is verskriklik koud. As die wind waai in hierdie tyd van die jaar wat dit hoogs waarskynlik is, kan dit tot -15, -20 grade Celsius wees. En toe die groot oomblik. 'n Span draers lig Kylie se spesiaal aangepaste rolstoel teen trappe op na 'n stowwerige kronkelpaadjie en die begin van haar langverwagte Kilimanjaro avontuur. I'm so excited to get going and see what happens. It's going to be hard, eh? Yeah, I think it is going to be hard, but I think it'll be worth it. Die eerste deel van die groep se staptog het hulle deur 'n uitgestrekte plantasiewoud geneem. Vandag is maar halfe, kom ons kyk hoe gaan dit en almal kom in hulle skoene in en dit is gewoonlik wat ons sê die dag waar die ouens hulle goeders los. Ja, en hier gaan ons. Aan die gang. Joseph Kumbau van Tanzanië was een van die span se ervare gidsleiers en met meer as 200 km staptogte agter die blad het hy die berg se vele uitdagings geken. The big one is headache and then plus nauseous, dizziness, lack of appetite. And then sometimes people have something called insomnia, whereby you don't sleep in the night. So these are the most common symptoms. En soos die staproete mettertyd moeiliker geword het, het die rol en noodsaaklikheid van die span se dosyne draers gou duidelik geword. Sommiges moes Kylie se rolstoel stoot, trek en oor rotsagtige terrein dra, terwyl ander tente, kos en rugsakke van kamp na kamp moes dra. Die Kilimanjaro stap en klimroete is 'n groot werkverskaffer vir plaaslike inwoners en dra jaarliks miljoene by tot die land se floreerende toerismebedryf. We got 55 people and among them we got 47 porters, and those are very important people in the climb because they are the one who carry all our luggages, they bring water in camp, they pitch our tent, they unpitch them. So they are very important. But also we got the guiding team, which has 10 people. 6 of them are with Kylie and then 4 with other clients. Yeah, I think they're unbelievable, considering the fact that we have all this gear and these special pants and gaiters and boots and tops, and they're just here in jeans and tracksuits carrying 28 Ks on their backs, and we're struggling with our backpacks. So I really think we need to give them a round of applause at the end of this, because they've been the saviours of our trip, I think. By die eerste oornag tentkamp is Kylie soos 'n held verwelkom. En die tweede dag het 'n spesiale betekenis vir die jong Kylie ingehou toe haar mondigwording met 'n verjaardagkoek en brandende kersies gevier is. It's a cool way to celebrate, and I think it's a very good group of people that we with us. So I think it's good. Certainly a different way of doing it, eh? Yeah, I think my whole life I've been doing things differently. Die uitgestrekte Kilimanjaro Nasionale Park is bekend vir sy wye verskeidenheid plantegroei. Klimaattoestande wissel van tropies tot byna woestynagtige tonele hoër op teen die voet van die berg.
Plante wat aan Wes-Kaapse fynbos herinner, kom ook algemeen voor. Ons is vandag op pad tweede grot toe. En gewoonlik op 'n normale klim sou ons aanbeweeg 'n derde grot hier. So ons het so 4-5 ure vandag. Tweede grot toe en dan gaan ons middagete daar eet. En namiddag so 'n bietjie rus en dan bietjie op en dan weer terug. Ons gebruik hier beginsel om hoog te stap en laag te slaap. So dit help om te akklimatiseer. Om te verseker dat Kylie die moeilike omgewing kan baasraak, is 'n spesiale versterkte rolstoel gebou. Hy het handvatsels op die kante, soos jy kan sien hierso, hulle dra vir haar op met spesiale handvatsels wat hierso langs die kant is. Hy het 'n handvatsel agter waar hulle kan stoot. Daar is 'n harnas wat vooraan vasmaak dat ons waar kan trek by die steiler gedeeltes op. Vanweë Kylie se gestremdheid vereis sy voortdurende sorg, wat die rol van haar ondersteunende spanlede soos Sally Greason noodsaaklik gemaak het om te verseker dat die moedige Kylie haar kiliedroom verwesenlik. Gosh, this hand has been stubborn today. And here we go. We got it. We got it. You've been involved, with Kylie for a long time. What do you think of this almost like crazy idea to do this mountain? Do you know what? I don't even know if it's a crazy idea. It's a challenging idea, but it's a very empowering. Yeah, here's my chief dressing assistant. His jackets are like blazers and not ideal things to put on. Look, there's been a lot of preparation. This is not a let's go climb a mountain once-off situation. But Kylie herself has to work really hard. As you said, a lot of people think that you're just sitting in a chair. She's basically doing sit-ups all day while she's in this chair. So if anyone's like sat on a physio ball or something like that, it's that times 100. She's also got to tell us what position her feet are in, her hands are in, if her foot's fallen off the foot plate, if the catheter's like 1 centimeter out of place, it can cause trouble. In die tweede deel van Dani se verslag net hierna wys ons eksklusiewe beeldmateriaal van die span se suksesvolle aanslag op Berg Kilimanjaro se ysige kruin en Kylie neem op 'n roerende wyse afskeid van haar geliefde ouma. Bly by ons. Kylie Mycroft van Kaapstad se poging om die eerste vroulike kwadripleeg te word wat Afrika se hoogste bergkruin bereik, het heelwat drama opgelewer. In die tweede deel van regisseur Dani Juffer se program neem Kylie afskeid van haar geliefde ouma en oorkom die span ysige temperature en sneeu op pad na Berg Kilimanjaro se koue Uhuru-piek. Kilimanjaro is 100 km lank en 65 km wyd. Die berg is 'n onaktiewe vulkaan wat sowat 200 jaar gelede tekens van uitbarsting getoon het. Die laaste groot uitbarsting was byna 360 000 jaar gelede. Soos Kylie en haar span pak sowat 35 000 mense jaarliks die onderskeie uitdagende Kilimanjaro roetes na die berg se ysige kruin. En hoewel slegs nagenoeg 85% die klimtogte voltooi, was Kylie en haar span op die derde dag steeds hoopvol. If you get to the Uhuru Peak, then it will be like, I don't know, glory. But it's hard, eh? It's hard. You struggle a lot, sleep less, eat less. But if we achieve at least the next camp, it's always a victory. It's always a glory being in the next camp. So we go poly, slowly. Vir Kylie, wat die klimtog gebruik het om geld in te samel vir haar wêreldbekende Kylie veldtog, was die berg meer as 'n persoonlike uitdaging. Sy wou ook daarmee poog om mense se soms negatiewe siening van gestremdes se vermoëns te verander. Kylie is in 2013 aangewys as een van die wêreld se toonaangewendste jong mense. I think in life we get carried away and be complacent with life and not really try hard, but I see somebody who is trying really hard and not see life as a challenge, but as really something that, we can actually learn from. Jy kan nie om haar geïrriteerd wees of kwaad wees of so nie. Sy is
Sy laat dit net nie toe nie. She's a person that's inspired me in a lot of different ways. Firstly, because of the fact that the hardships she faces without any issue, and she achieves so much without really even taking those issues into regard. I think it's incredible. En met die wagtende Uhuru Kruin in die agtergrond, uiteindelik slegs 17 km ver, was dit tyd vir Kylie om afskeid te neem van 'n geliefde familielid. It's time to set her free, eh? And we're gonna do that today. Cheers, Gran. Tydens 'n spesiale geleentheid op rotse langs 'n droë rivierloop is haar ouma se as deur spanlede in die Kilimanjaro wind gestrooi, met 'n hartseer Kylie wat toe kyk. Haar ouma het vir Zelda, Kylie se ma, baie uitgehelp, en hulle was baie tight-knit familie gewees. En dit was dalk 8 jaar terug gewees en so, maar dit is nog vars, jy weet, dit is vir Kylie veral, haar ouma het baie van gesorg. Daarna was dit voortbeer vir die spanlede van Team Awesome en hulle gewillige helpers. 2 van die spanlede moes egter tou opgooi weens die gevreesde hoogtesiekte, waar die erge suurstoftekort tot wateropstappers se longe kan lei. Vir die res van die span het die finale aanslag op Kilimanjaro se hoogste kruin gewag. 'n Uitmergelende skof van byna 20 ure het voorgelê. En om sake te bemoeilik, het sneeu begin val toe die span by hulle laaste basiskamp aan die voet van die berg aankom. We'll start in the night, which means it will be cold. So people should put more layers. Sometime in this time of the year, it's windy. But because we are always lucky, I think there will be no wind. But sometimes there is wind. Also, as it get around 3, 4, 5, it's very cold. So people expect also to be cold. And remember, the higher you go, less oxygen, which means people will be having problem with things like headache, nausea, dizziness. Those are very common. And Kylie is doing well, eh? Oh, she's like this morning, you know, she woke up, no headache, nothing, all good. So she never complains? No complaint. She's fantastic. She's doing excellent. Right, Uhuru Peak. Kylie en haar spandraers het eers 'n Gilmanspunt byna 5700 meter bo seevlak bereik, na 'n sinitergende klimtog in die donker teen 'n skuins berghang bedek met sneeu en gladde ys. Met die berugte Gilmanspunt agter die rug en welkome daglig om die staptog te vergemaklik, het die uitgeputte span 'n kronkelende voetpad op die rand van 'n diep vulkaankrater met hygende asems en moe bene gevolg. En met 'n ysige bergwind en aanvoelbare temperatuur van byna -20°C, het die klimtog na Uhuru Kruin 'n vasbytstryd soos min geword. Drinkwater in bottels het begin ys, terwyl dit toenemend moeiliker geword het om kameratoerusting in die koue toestande te hanteer. Met Uhuru se massiewe wit gletsers in die agtergrond is 'n moe Kylie egter steeds tree vir tree, beurend teen koue mis en 'n snerpende yswind deur armoedige spanhelpers na Afrika se hoogste kruin gestoot en getrek. Well, these are incredible people that's helped us up this mountain. We made it, and it is a victory for us, and it's a victory for disability, and it's just incredible. Yeah, that's something. Unbelievable. What are you talking about? Just make you cry. At last? This was a long trip, eh? Yeah. It's good to be at the top. Now we just have to find our way to the bottom. And you had a lot of help, eh? Yeah. They're on the way. Yeah. These men around you were excellent. What do you want to say to them? I think they were awesome, and they were super positive all the time, and always making a plan. So that's amazing. That is amazing.
Wat 'n inspirasie. En daarmee het ons aan die einde gekom van vanaand se program. Ons verwelkom kykers se kommentaar, tweets en voorstelle. Skryf net die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by FokusZA. Van my, Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Totsiens tot volgende Sondag aand weer om 7 uur, net hier op SABC 3.